Mbĩtĩka iciria igucĩrĩirie timu inya kuma wodi-inĩ cia biashara, Lakeview, Viwandani, oro ũndũ ũmwe na Hell's Gate ithakirwo ũmũthĩ, na timu ya Cardiff ya Lakeview yatugwo ta njorua ya mbĩtĩka ici thutha wa kũgĩa ũhotani wa bao 3-1 igĩthaka faino-inĩ na timu ya 11 Lions ya kuma Gĩtuamba wodi-inĩ ya biashara. So ukiangalia hii tournament tuliamua ya kwamba ianzie grassroots level Under 13 kwa football inamaanisha mtoto hafai kupita 13 years kwenda juu, ni 13 years kurudi chini. At least that age group ikigrow pamoja tutaweza kuwa na hiyo ladder yenye tutakuwa tunaweza kufeed other teams na hata pia the national team. Ukikumbuka kwamba our national team football haifanyi vizuri kwa sababu hapa chini tumeweza kusahau hao watoto. Mbĩtĩka iciria ikũrũgamĩrĩirwo nĩ Justus Endekwa wa team Justo Wellness and Fitness ciumana itanya rĩa kũnora iheo cia athaki aya marĩ anini, oro ũndũ ũmwe na kũmateithia kũgacĩrithia ũgima wao wa mwĩrĩ. Tunapatia boy child na pia girl child nafasi ya kuweza kujikuza mentally na pia physically, hivi kwamba waweze wakajiepusha na mambo ambayo ni mengi tunajua ya uraibu wa mihadarati, na pia waweze kukua na watu ambao they can look up to kuweza kuwa guide na pia kuhakikisha kwamba tunawashikilia katika safari yao ya maisha wanapozidi kukua. Thĩna wa wagi wa iharo nĩ ũthiĩte na mbere kũgũmĩra timu itiganĩte mwena wa Naivasha. Uwanja hakuna, like sasa hii tournament ilikuwa imeorganiziwa na wazaliwa wa pale Kabati, lakini ukiangalia tumekuja Gituamba, huku ni Naivasha East. So unapata ya kwamba vitu kama platform ambao ni uwanja, vijana wanakosa, watoto wanakosa, na hawezi wawe wakitoka nyumbani wanapata uwanja pale. Timu ya Cardiff itugirwo na gĩkombe, midira na mĩbira, nayo 11 Lions ĩrĩa yuma ya kerĩ yatugwo na midira na mĩbira, gũkũ Mizizi Academy ya kuma Hell's Gate ĩgĩtugwo na midira ya rũthuku na mĩbira. Timu ici inya nĩ icokire ciaheo mbeca baribari. Handũ-inĩ ha Inooro TV iharo-inĩ, rĩtwa rĩakwa nĩ Captain Festus Lango.